nginivusela ngendima kubhlungu kimi ukuthi sesavuselana ngendima ngento angiloba busy nginivusela phasa isihloko lesithi ngenyuselwa kulesithathu Lizulu kodwa kwase kubekwa Linyeva kimi kuyavakala ngemagama lesihloko lesi lenginivusela ngaso uma ufunda incwadi yabaseKorinte chapter 12 baseKorinte besibili chapter 12 usuke nalo ku verse 1 uwehle nalo nje wendlula bo verse 9 lethi live la uNkulunkulu lapho emagama lakhulunywa ngumpostoli Pawulos la uthi umpostoli Pawulos kunemuntu lengimatiko lengingathi gabatisa ngaye uthi eminyakeni lengu14 endlulile uthi angikho sure angathi ukuthi lo muntu excuse me wayesenyameni noma waye kumoya kodwa lengikwatiko ukuthi wenyuselwa kulesithathu Lizulu uthi uyagcizelela uthi angathi ukuthi lo muntu wayesenyameni noma waye kumoya kodwa lele ngikwatiko ukuthi wenyuselwa eparadise ngusimakadze lo watiko kuyavakala now uthi ngathi gabatisa ngalomuntu loyo uthi ngathi gabatisa ngenxa yetembulo lenginato ngoba tembulo lenginato tiyimfihlo kuyavakala ngilanza lesihloko lesi because kunana into leqhubeka ke eSwatini I speak as a prophet of God ngakhuluma ngingakendeki into ngenhlekelele kungakendeki into yangaJuni kungakafike emasolidarity kungakafike emagerilla ngathi in the realm of the spirit simakade wangithatha wangiyisa kulesithathu Lizulu lapho ngafike ngabona khona lifayila laseSwatini wanginika lifayila wathi uNkulunkulu kimi kude lamnikele lifayila laseSwatini wanginika lelifayila ukuthi naku lokutawendeka eSwatini ngabuya ngagibela embhobheni ngakumemetela but nonke aningilalelanga ngoba nafuna abaprofeti labadumile nembala labaprofeti labadumile banifida ngapoison banifida ngetindzaba lentitsandzako banifida etindlebeni tenu najabula banjikise emakona langekho labanye banitshela ukuthi ingwenyama iyakhothama kodwa nalamhla idlala nhlavana nendlovukazi kanjalo banitshela kodwa nalamhla idlala nhlavana ngulaba profeti benu ngiletindzaba lentitsandzako ke leto kwathi mina lo ntshela indzaba makade nangafuni nagibela kwami ngetinhlamba kuyavakala kodwa ke lokho akungethusi uthi umpostoli Pawulos ngalesikhathi ningibona ngibuthakathaka uthi ngalesikhathi ningibona ngibuthakathaka ngilesikhathi ngithole amandla ngalesikhathi ningibona njengesilima ningethuka nenda konke ngilesikhathi ngithole amandla kuyavakala now uthi ke lo mpostoli Pawulos nakaqhubeka mine ngenyuselwa kulesithathu Lizulu ngenyuselwa eparadise lapho ngafike ngabona khona ini letimfihlo kuyavakala nganitshela ukuthi kutawendekani kwendekile konke futhi kuyendeka labafundisi benu ngithi mine embe kwaNkulunkulu banelicala banengati yenu ngoba noma ngaba kushibo lele baphethe lesibhampathi bona ngibo lele banithumile ngibo lele banikhuthatile ngula labaniyekile because kumbula nakutawendwa kuqala kuba na mastermind kuba nemhleli lo behind the scene kube nalala batawuhamba bayowenda le whatsoever lelivumelene so bonke labantu labo banelicala including lo mastermind lo hlelile but yena wangayi kokwena so labafundisi benu njengoba ngibo lele bahlelile behind the scene ukuthi yendani lo banengade etandleni tabo simakazi utabakhokhelisa let me tell you this thing live la uNkulunkulu bani bapretend ngathi bayamkholwa uNkulunkulu methemba uNkulunkulu kodwa let me tell you this yingci ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kholwa nekuthi iZulu likhona futhi na ukholwa ukuthi iZulu likhona kholwa futhi ukuthi nesihogo sikhona lingeke libe khona iZulu isihogo singekho so isihogo sikhona liZulu la forever nesihogo sa forever ingakho uNkulunkulu wathuma Jesu ukuthi oseva umuntu ukuthi angayi esihogweni aye ezulwini ngoba isihogo sa forever so uma ungabelieve ukuthi isihogo sikhona uyawubelieve ngalesikhathi sowungena kuso kuyavakala so ngifuna ukuthi nje ke labo bafundisi benu baya lapho Maswati ngithi kulethi ikhathi leti lahlani konke lokwabo uNkulunkulu kwenu lahlani emadloti lahlani etinyanga lahlani konke nje nibambelele kusimakade nikhonde simakade yena yedwana lithi live la uNkulunkulu nakakhuluma umpostoli Pawulos kwabekwa Linyeva kimi ingelozi yaSathane yabeka Linyeva ngathandaza kwaze kwaba kathathu nganqusa kusimakade kodwa simakade waphendula wathi umusa wami ukwanele now impendulo lenginiketa yona lawo ningathandaza nithi uNkulunkulu akathathe emagerilla utawayekela ngawasusi hayi ngobulibele uNkulunkulu uyathi ukuthi umusa wakhe usanele yingci nasibambelele kuye ingakho ngithi lahlane emadloti
lahlani tinyanga nekhonde simakadze yena yedwana utaba lubonza lolungumlilo lekunivikela kuyavakala ngoba umusa wakhe usanele. Khumbulani nako nyoka ngwenya lithi live laNkulunkulu wakhafula emanti ngemlomo wakhe afuna kugwinya lomfati mawufunda incwadi yase ye-Revelation kodwa lithi live laNkulunkulu simakadze akawuvalanga lo mlomo wanyoka ngwenya ukuthi ungawakhafula amanti wawakhafula nyoka ngwenya kodwa la kwenda simakadze wakhamsisa umhlaba wagwinya lamanti namanje simakadze utawukhamsisa umhlaba utabagwinya labantu labasokolisa emaswati utawukhamsisa simakadze umhlaba utabagwinya labantu kuyavakala ngemagama lenginika wona umusa wenkosi usanele bekani lithemba leni kusimakadze emaswati kuleti khathi leti nje tikhathi tekuhlala ngendvombi leti tikhathi tekuthembeka ningadungeki ningahasheki ningadidwa ngilokulokwendekako. Let me advise labafundisi laba bafundisi siyanathi ukuthi ngikhonda sathana nani baprofeti babobishop siyanathi ukuthi ngikhonda sathana asinehluleli but sikhuluma live laNkulunkulu. Live laNkulunkulu libeka ngalokucacile gelekece lithi rebellious is as bad as witchcraft, so which means you are witches. Njengoba ningema rebellion ningemavukela mbuso ningema rebels, so you are as bad as witchcraft, as witches. You are witches in short. So all witches are going to hell. Nineke njengoba nibathakaze niya kuphi niya esihogweni. Kusho live laNkulunkulu asilitoligeli le live laNkulunkulu asilihumushi asili-interpret asilengeteli kubhaliwe encwadini yaFirst Samuel. Rebellion is as bad as witchcraft. Kuyavakala. So ngifuna ukuthi ke nginivalelise emaswati ngekuthi ngicela nibeke lithemba leni kusimakadze. Simakadze usiphephelo. Kuleti khathi leti anidzingi labanye boNkulunkulu nidzinga simakadze. Simakadze unemandla ekudilana labantu labachitha ingadi yenu. Utawudila nabo. Inkosi wabusela amagama nekushunyela kwawo kuze kube phakade. Amen. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphangwe. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.